Jeste i vi dobili famozno pitanje? Što ste radili preko ljeta? Jer ja jesam. Svake moguće školske godine. E sad, pošto sam ja gamer od kad znam za sebe, na ovo pitanje nisam volio baš odgovarati. Znate kako odrasli gledaju na igranje videoigara? To je bespotrebno trošenje vremena i sad da ne nabrajam, uglavnom sve negativno. I sad, svaki put poslije ljetnih praznika dočeka me ovo originalno pitanje i ja sad razmišljam. Kojeg vraga da ja njoj kažem? Ok, bio sam na moru tjedan dana, ali to nije dosta, moram još nešto nadodat. Igrao sam nogomet također, doduše nekih 2 do 3 puta, ali mogo bi ja njoj to reći šta ona zna koliko sam ja puta bio na igralištu. Jel sam radio još nešto? Znam. Reći joj da sam gledao filmove i serije. Iako ja sam gledao one filmove na 3. programu koji počinju u 8 sati navečer. I to sa svojima u dnevnom boravku je realno šansa da imaš roditelje koji plaćaju Netflix i slične gluposti tam negdje oko 2018. godine je velika ko da si gamer i imaš curu. I najgora stvar ikad kod takvih filmova je kad krene romantična scena. I onda onako neugodno makivaš pogled kao da te tvoji ne vide da gledaš to, iako ti vidiš da oni gledaju jer ti gledaš jel gledaju oni tebe jel gledaš, ali kada bi te vidjeli da ti gledaš tu scenu onda možda više taj film ne bi gledali. A o serijama da i ne govorim. Kada sam rekao serije, nisam mislio na serije tipa Trganje kreveta ili čak Teorija gangbanga. Ne, ja sam mislio na one turske sapunice na 4. programu. Da, one pune drame svake moguće sekunde. Ja iskreno ne znam zašto ljudi to gledaju. Ko da im nije dosta stresa u životu, pa ajde daj još malo. Sigurno postoji neko dijete iz problematične familije koje to gleda i misli si, Ok, možda tata svaki dan mlati mamu, ali barem još nitko nije ubijen. Možda je moja obitelj zapravo normalna. Kakav je to zvuk? Joj, tata opet tuče mamu. Moram ići pomoć tati. Ok, ovo je crni humor ljudi, oprostite mi na ovome. Ali samo hoću reći da ovo nije normalno. Ok, di sam ja stao? Aha. Uglavnom, smislio sam šta ću reći učiteljici i došao je na mene red da kažem šta sam radio. Bio sam na moru, igrao sam nogomet i gledao filmove i serije. I onda ona baba roga pita, Samo to? Pa sigurno si radio još nešto. E onda ću ti reći šta sam radio, tupačo jedna glupa. Hoćeš znaš šta sam radio, a? Pa gledao sam videa na YouTubeu i igrao video igre. I odmah je vidiš izraz lica ko da sam ubio nekog. Pa Jan, to uopće nije pohvalno. A što si ti radila kurvo, a? Vidim imaš trbuščić, neko nam je trudan malo, a? Ljiljana, ja točno znam šta si ti radila preko ljeta i mogu ti reći da to uopće nije pohvalno. Ok, ovo je naravno bio monolog u mojoj glavi, normalno da je to nisam rekao nego sam prešutio. Rospija jedna, da mi je tebe vidjet kako se buildaju Nighties u Fortniteu. Ne bi to mogla napraviti da ti život ovisi o tome. Dobro, šalu na stranu. I sad si ja krenem razmišljat. Jel toliko sramotno reći da ti igraš igrice? I kad si malo razmislim, mogao sam joj reći, prvi put sam probao cigaru i počeo sam pušit. Prvi put sam se napio i nisam znao za sebe. Cijelo ljeto sam žicao roditelje novce i trošio ih na gluposti koje mi nikad u životu neće biti od koristi. Znaš šta? Dobar sam ja. Ja sam samo sjedio doma, družio se s friendovima na Discordu, znači socijalizirao se jesam, zabavljao se jesam li bio sretan? Jesam. Ma ko te fučka Ljiljana, jedi govna.